tura kan lai hi putlum te te kom thang Kawlthei huan ania so lai building hring kan mu so puef thang thua maten nia ei ti hian lei hi akhi phei ve ka so lai lui ko thleng son e tuna hian geologist ngan en ho meka ei hi ti hian ron khi a ten step kal tlangin ei he ti lai hian ti hian a khi a so lai in nuai so na pheya en tir zelanga hei ti hian khi zela azau khop mai so ti lai lui kor thleng son ti hian a che top mai ni su chu tu na hian a khik chin hi kan han ena lak chun zom ve le ngai ti hian ei a khi thazel maya hei hi tu na la ka hi o puri ku matin kot su thazela ei ti hian kan an khu thazai je sil polinin a khi hi a lian tha tol tolin kan hria hian sil polina khi thalai kan khu thazela ei tu na hian ei step hi on deuh bui to hei step pot chena sa khop mai hei helai vel hi aron khi thak na khani a hei lungrem pok a chedeu vekani tuna kan hmuang hian helai Kawlthei one step chukthla khani a tunai putia in sakna huna hi kan oma hei he tilam ko pang dol tu lungrem mania hei che phei vek maya ti chuan hei hi din muni le helai hi ko lungrem turam ha ba ka hi lei ron che ta hei lungyan pui mai ka bula hian a oma hei tian ron tla a kan han en zela hei heng hi che mai thei hlom ania hi chunga khian sil polin in khu hul report atu nin hmuna kan ti the chu helai hi mission veng thang atanga kong chho na chi tu mission veng thang kong vai lu kong kan ti kha de ta hei hi tu na lei che kan en mong lam ani ta ni e la ma hin ti hian a ron che ta a ei hian a chung ri la nan lu tuk lo vena ron tola ma se khi te lam a chung ril kha a che ta ka wangin hei ta ke tur kan hlau thon ani ta ni so hei tuna kan geologist senior putla te hotel le local council te neng kan han en vel meka hei hi kor ani ta ni atira son helai te chawe che ve ni hi kan han tina ma se tuna kan soi ta ki lai lo lang te ta ken put thang tuam ba te in